Ljerka, kakšno je stanje sedaj v bolnišnicah? Ja, en so malo poškodovan, pa jih je treba pomagati, ne? Ja, jim je treba malo poviti, šnorano, če imajo, moramo poviti, ja, potem moramo malo pogledati, ja, a so to še zmer močen, a rabo kaj energije, na župco treba skuhati. Župce treba skuhati, ja, škance treba jesti, ja, močenke treba jesti, take zdrave hrane, take ta prave, slovenske, se vesela, kako je fajn, 475, 2222, kaj naj naši slovenski vojaki jejo, da bomo premagali Italijane, da bomo te Italijane premagati, ja, se moramo, Irma Rauch je naredila ene krasno playlisto, ja, imamo krasne pesence, kdo želi glasbene želje, lahko pokliče na 475, 2222, pa bomo poslušali, a ne, ja, mogoče ne danes, a ne, a pa čez pol leta, ko bomo najeli to pesenco, ja. Gospod Ljerka, koliko ljudi je že umrlo, kakšne so žrtve na naši strani napada na Italijo? Ne, mi smo vsi veseli. Mi pojemo. Kakšne lepe pesnice pojemo. Kako je fajn. Ja, in se imamo dobro. Ja. No, zanimivo, da je Radio Gaga ustvaril svoj YouTube kanal in to celo brez makete, tako da po mojem ne bo bog ve kaj.